Nuair dearnach a chaimise bróga pelle ní cuivinlam ag ségur me hartar 7 mbliana déag agus tá sé sin hartar 5 bliana ó hin. The next time. The next time. On chéad óra. Sounds good. Chéad óra. An chlufa lads. On chéad óra. Next time. Yeah, that sounds good. Yeah. When me ceann hanan ar ní arú aige de sríns bliantach when agus bhfuil me an tainneves agus for me ícríocht iontoch ón rialtas. This guy back to our body is these guys like 10, 15 people. So we can see through the ear and see through the back. Okay. Tánáte go hálan, tá tír chunal ar fad go hálan, ach tá Gleann Cholm Cille an speisialt ar fad, agus tá tráveg hir an sin, málinn veg, tá 164 céim I dod síos, fiúán déta gan a snábán gan éon édaí. Anna chlufa, an chéad uair eile.